Es Absalom mayechi haben setiatal chial kaneh komam Dios llevando hun makan kaneh Dios ashkati by Romanos capítulo 10 versículo 17 a sanset chi habeh chi haukin kokul a hunab ishtol yo walil chi allay kaneloch aton yab ishal Cristo a setietal chi habeh chi aton junto chi haukin kokul a hunab ishtol yo walil chi allay kaneloch aton yab ishal Cristo. Ay chi hab en setietal chi al hun makan kaneh komam Dios ti. Chikonaon siglibil yelwal kawal miman yelap nok yet chihau kukulin komam Dios. Ay hun kokuy baniloh kokuy yet hun bintakilti es Absalom llevando un tema. Tu fe es importante. Hichkulal miman yelapnok. Aku hichkulal yin komam Dios ajuntu miman yelapnok. Ayet chungkan habiban hun napaleh setietal chialchan Biblia lanan hilombay Romanos capítulo 10 versículo 17 she atse chihabeh chihao kin kokul atse chihabeh chihao kin kokul chiyale lapnokshin kawal miman yelapnok yechihao kokul yin komam Dios. Ayech hilon setietal chialchan Biblia by San Lucas capítulo 1 versículo 37 shikane komam Dios ashkati. San Lucas capítulo 1 versículo 37 tamay ilchahiwach hauteh kaneh Dios. Yutol masanil setietal chije Dios shihun ángel tupayir. Yutol masanil setietal chije Dios shihun ángel tupayir. Ahí en Castilla, ahun kanehti, mahun nabalehti. Para Dios no hay nada imposible. Ayech konaon yuhun setietal chialchan Biblia ti ayech hilon San Marcos capítulo 10 versículo 32. Abaitu chihil kan hap kokolo mal Jesús yeto hunak amchi heyilwi bay Jerico tolmash anchas kano. Shihun versículo to ashkati bay San Marcos 10, 52. Ilwan kanok yuhtol mashao kinakul chishahea pashi shibainak. Ilwan kanok yuhtol mashao Dios kinakul chishahea pashi shibainak. Ay hun setietal miman yelapnok chije hilon yin hun chamhushtag tolk am chije yilwi. Ay hun belan kaneh ay tohtikay dishi. Yuhtol mashauk Dios yinakul. Yuhtol mashauk Dios inakul ilwan kanok.
Mismo kokolo mal Jesucristo mas alon bay nak amchi heyilwi, amchi lowsatnak, amchi he yekham nak choklil, kawalia yekham nak choklil, palta mas apno kokolo mal Jesucristo mas yan wal ok nak amchi heyilwi tikulin kokolo mal wal siklibil, ayechi kam hab pies y lo secó con sus cabellos. Mas yohtak nehuel ba sigli kawal yop yaihish yop yili baita leka negish. Mas apne okish katan kokolo mal kashmash. Hitchak ulish yoki kashietok shil holomish. Mas hon yakan kokolo mal. Manasa no junto masiones para ay jun chil se chal en Biblia tishi maya la chkol chahiu tol maskinao kinakul. Yediskap yedisios. Ay chihilo mai San Mateo capítulo 9 versículo 22. San Mateo capítulo 9 versículo 22 sheash katila. Asha mel zohtoch akan Jesus yintak. Mas oktana nyin ish mas yalom bay ish ashkati. Ach ish tzalohan shatinani ti mas haikan akulwuh yuh mas kenao kin akul shibayir. Ayin Castilla chilo hun kaneti machil hane o contexto hunish ish mashbet mich onis hokan pichil kokolo mal Jesus. Mashya walo kish kul yin siglibil kash marok mich anishin hokan pichil cham mash anja ish. Paldak ane comam Dios ya lo nishi, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Tashkunahani o sigli bil baital chek Jesús setili baitalani yehab Jesús toshak al tekek i witz ishak al tal vez kamsha chihiab no kishkatan Jesús porque nahat tal kamsha chek anja bisieto Jesús yu shiwil anima
Mashinchik ishwik apash ishalon is kaushinakil. Porque kau kusilili is vida ish. Palta ayeche kamjelone ay junsetia tal chialtran Biblia shi. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Hay oshebo junzan ejemplo yulch al Nuevo Testamento. Hay Tomás, paltas hay oshebo chihapina yin junkukuy banilti. Que ahichkulal junzan animati mas onkol chahe. Yutol mas yawalo que vincul wal yin yel. Y ayuh mas yaw que vincul tu wal yel a kokolomal mas ton kolonep. Kawal mi man sedia tal chi hochta na yenach winak am chi heyilwi hun ish yop takwom kal hun ish ya ay kusilili vida ish ya por años isya ilalish palta june mashiao ke kulin mashiao ke bipo kul kash mashhitson doch baeb katancham. Ashayechi hilon sedia talchial Romanos shinshi. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ayin kok anjobalshi. Atset chihapech chihao yin kokul. Ajunab istolio walilchi Allah eloh aton yabish al Jesucristo. Atset yetalla nanjalon yet humberti conchi. Set yelok apnoch kohichkulal. Mais miman yelok apnoch kohichkulal. Yin komam Dios. Aye chikam hab eni. Set yetal chial kane komam Dios. Hay Oswan mas ilon kol al Dios yeto que es hichkulal. Ahora, cha aplicar yin vida yet un tiempo al di. Hun nach am shilwi. Hun ish yop tachwom ish. Hun sha ish ya ish. Palta epti mas kol chahebiu ko kolomal yuhtol mas yao kep ulyin. Ajun hichkulal tima ajun tol chao kukulin komam Dios waliel. Kau allí palil junto. Allí palil. Allí palil komam Dios. Kashkal mi komam Dios allí palil cham kamu shamak teshlah bayeto allí palil cham paltatak am chihao kin kokul am chihe. Ayech hilon yinis caso huinach chich Saúl. Ahun Saúl tu mashira kam shachihe kan jabietoch komam Dios. Kam shais hunaneb ilalietoch Dios. Kam shashhayo hunoch kaneh bay. Tol yechi ilay beyoch yech heyon beyeb kono. Ahun san owal tol chi yun cham Saúl. Amsha chiheyu cham. Kawal chi yak al perder cham hunsan owal tu. Mastitlem na hinabal. Churun kalen bay Samuel. Ya Samuel ya aisha tiempo canto Samuel. Mejor si Saúl. Otohun kalen bay tsagankul. Hay un sedia tal cuesta tarnacha el juj porque a Saúl tu kawal o yinep ajan kul kawal o yinep shqahab yedoch pishan kamna kawal o yinep achum kawal o yinep tolchimula yedoch espiritismo o espiritista kawal o yinep chichek
Echimala y came. Entonces, difícil para que chitawe shal ish. Endor tol chi autele te pishan Samuel porque cau delicado Saúl. Paltaye chihiloni hasta baital mashap no Saúl. Un Saúl tu is rey ale Israel. Am chitawe Dios baik, am chitawe Dios baik, am chil kol wal komam Dios. Asha mashune ha bai shalz ahan kul amastok an le yabe. Chito aute le despishan Samuel que shayuk Samuel an habieto Saúl. Sí. Mashayuk Samuel palta asan set al mushul Samuel. Pues tol Allah bai Saúl que tol hapshan tiempo al okam shakal. Tetiu kaichut ba. Achwushta achwana yet kun tiempo alti. Man wo tajok Makchel chao kinak uliat ayayilal. Makchel chao kinak uliat ay huno ha problema. Makchel chao kinak uliat ay huno ha mepilal. Makchel chao kinak ul con ay fracaso ina mulahel makchel. Ay makchel chi say huno forma il huno. Ay un canechere huno lotería. De repente vai watch y haboxu y tumin machinchi sai forma il de repente ahí vai chi oguchas para que shan la espello mal. No. Hay un setietal chihiliul en Biblia hay un ejemplo. Chil chihiliul en Biblia hu. De repente hay Mayalab junti mak amto. Chamchek be komam Dios mas kancham isnabal. Yetwar shinchi be kono. Yetwar shinchi ak lay helanil. Konob Israel. Ayech hauten en Biblia ti. Vai primero de Reyes 3, 9 al 15. Dame sabiduría para poder gobernar bien a tu pueblo y para tener un buen discernimiento de lo que es bueno o es malo. Porque quien con su propia capacidad pueda cargar con una responsabilidad tan grande, Ayech kam habenishi mamin shicham chekbe komam Dios chich Salomón ak ingelanil sechun wak on yaha wilalib anakono yet wat shay ayo habhuno hina bal yechi naoni sejet al watch kal sejet al yob makchele mohtol chitit yiban ma tolchi okkan yiban huno setal tol yel mule ay pashin kamak Paltashi komam Dios, el Señor miró con agrado esta petición y se alegró de que Salomón hubiera pedido sabiduría. Por eso le respondió: por cuanto has pedido sabiduría para gobernar a mi pueblo y no has pedido una larga vida ni riqueza para ti, ni has pedido derrotar a tus enemigos, yo te daré lo que has pedido. Te daré una sabiduría como la que nadie ha tenido antes ni tendrá después. Y también te daré lo que no has pedido. Esto es riqueza y honor. Salomón y Nisraba Dios ak ingelanil yetwashin chiwibe yakono yin wach ilal. Yetwach kam inao ni sechut wi mbei hun kono dik al sechut mbei kulen ele makchele mohtol chi lowin kas makchele moch kolcha hi palta shi Jehová Dios masalo a Dios yuhun chahtu yuhun petición mashallah by Dios
Yuhtol mashak ana hela nilshi ohuak ayach. Kam tu hunuk makchel mashekel reyes jueces kam unuk mashekel yalantoch is yirbe. Salomón kale mashbeite hibantoch is yirbe. Salomón kam hunuk mashkanon hela nil by Dios. Paldayutok ayashtishi komam Dios bay Salomón mashak ana hela nilal shano hua hela nilal ayach kala ahna balilal kasho hua kon kapash beyo mal shi yehun shakaiti shi ashkala y honor kala miman bilal esmushta jeswana ay bay kesan jihute hay bay Chalbay komam Dios mamin con ya en carro mamin Washington norte mamin chuachin okbeyo mal mam chuachin tumin chuachin na chuachin masanil mamin a un shati mamin chuachin chon mamin chuachin un shati a chokta hiliko nabal algo tsechu haloni mas wal lekte on mamas shak al yop ko nabal tset kam jak an bay komam Dios Kachishko la yailal mamin kachibay Dios set kachi yuhun yailalti. Hani kineahwan. Hani kinanteh. Set yetalimul mas okayash tishin tichin beko bayulak ab. Okshael mamin yetokunin kinalti chihuacan kinalti yulak ab. Kashoktom walelon kolwa komam Dios hermano. Kayuta hili kolwa komam Dios. Set kam chalbay komam Dios mamin set kachi yin huni napalti ak ingelanil yechihei mullahi shiwile hushtag hay ancianos hay pastores hay diáconos líderes de las iglesias. Bueno, hay hermanos wachun yalon tohi, hermano, quinto norte, y un causa de juguetbi, tohua lucha hane con vida, quinto hermano, palta tawalay obra hermano, que nate humula el comam Dios. Tol ibilo justi. Hay machrel shi echitoka en Estados Unidos, hay machrel shin. Tishe el libro, tishe cuaderno, tishe ahí la. Tom choche, magam choche, santisti, quinto, punto. No. Set shi comam Dios, habit set shi comam Dios. Tomi plan comam Dios, mak amak. Esmushta jeswana, kok ay tseherkoba, bi kok ay tseherkoba. Yetchon be yalan is yochuan, yalan is napal, is plan comam Dios. Porque hay tachao kin kok ulpes a Dios och choshon wach kula layach a Dios och choshon kam kula layach a Dios och a una hela nil yin huno jamula hil yin huno ja negocio yin huno jaboj yin huno forma él va a ganar a vida tachak ana hela ni baicham palta tachot kashin yashk aina hilshin Waliel manukach elokin wachil. Conchiash kati. Ayetos kohichkulal waliel chihilis mulna balkomam Dios tol kayub tak. Atu junto chala. Yetok kohichkulal chihil is milagro komam Dios. Ahí chilon sechal Hebreos capítulo 4 versículo 16. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad que nos ayude en la hora de necesidad. Amados hermanos, mancha il nehachach. Mancha il neha ailal,
Manchas cobej ilnes ko yetos ko familia, manchas cobej ilnes ko culto familiar. Mawalas que domingo chisahakan katan sat ko ayub itsecha mi ahon domingo tuelsha. Mas to chico ainda juntansha kuyo semana por semana me to completo mulla hil. A partir domingo shawai ko wai. No. Leila wayan chahlan ahanwan au kakulin komam Dios porque yeto ha hichkulal, yeto ha kamkulal, yeto ha bekankulal yin yet komam Dios, solto ha chia bendecir komam Dios. La herman, la wanap, chachuip tse yeto kane komam Dios. Yuhual Dios oksha kukuik ane komam Dios, hunel oksha. Dios e yeto.